Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš bat, Sandro, ovdje je moj bat, ovdje je moj bat, Kristijan. Ovako ljudi, danas radimo jedan challenge, u pitanju uvijek koji challenge. Ne znam oni vi. Znači igramo ovako jednu igru, zove se pogodim te loptom i ti upadneš u bazen challenge, ne se. Znači ovako, u challenge se radi to da će njih dvojica hodati oko bazena, znači Aco i Kiki će hodati okolo bazena ovom bijelom trakom. I znači ja ih gađam loptom. U slučaju da ih ja pogodim loptom i ne uhvate, padaju u bazen, izgubili su tu rundu. U slučaju da uhvate loptu, ništa, znači nisu izgubili rundu, kontaš. Znači, valjda sam dobro objasnio. Igra se znači do 5, ko prvi 5 puta upadne u bazen, izgubio je i pobjednik osvaja 50 eura. Idemo! Uglavnom ljudi, hajmo da počnemo. A sada slijedi najava takmičara. Ružast. Oj ti s ružat. Idemo. Prvi šot. Opa, već dole. Skači dole. Zavalo. Opa! Ajmo, pljoski. O, to nije pljoski. Idemo, znači. Nema izbjegavanja. Nema izbjegavanja. Opa, već dole. Pljoski, pljoski. Ovo je stvarno 2-2, znači. Skoči bazen. 2-2, ne interesuje me, skoči bazen. Skoči bazen. A mislim ljudi moji stvarno ovak da budete debilni da padnete na pločice, pa jesi ti retardiran? Jesi ti retardiran? Jesi ti retardiran? Jesi ti retardiran? Odsek će gađe. Idemo! Ajmo! Joski! To je bilo najglavno. A meni sve povišljeno. A šta ti? Ko bi LeBron James? Dobro, bit će nek sad bude 4-2, ajde. Ajde, skači. Skači. Ja nisam kada ne priznavanje. Idemo, 4-3, ajde. Oskači, oskači. Ništa rekao da ne. Skači! Šta ti ti? Skači. Prođi vamo, pa vas... Nećeš ti, meni kak ti hoćeš ulaz u bazen, ba ko te pisao? Lezi dole! Upadni taj bazen. 4-4! Ovako ljudi, pošto je 4-4, znači izjednačeno, beg ljudi izjednačeno, znači... Ma dobri ste, svaka vam čast. Uglavnom, sada, pošto je 4-4, nećemo gađati, da je bilo ono kao ti navijaš za njega, ti navijaš za njega, ajte puknem šeku, ne? Znači ovako, držim loptu ovdje, koji prvi prepliva brže do mene, pobjeđuje, tako da, hajmo da vidimo. 3, 2, 1, plivaj! Naprijed je ko veška svim, idemo ljudi moji, idemo! I Kiki je pobjednik! Pa ko je tebe napitao? Znači ovako, pobjedniče, kako se osjećaš? Odlično. Ponosan na sebe? Normalno. Svaka čast. Alo, gubitniče, opa, kako je ovo bila vrijeđalica jebote ono, alo, gubitniče, kako se osjećate? Oj, jebi ga. Uglavnom ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, ja sam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno stavite like i mi se vidimo u sljedećem klipu. Zdravo. Reći ćao. Mrš.